Kaj pa veš? Kaj pa veš? Hočem zaštartati avto in sklop, kaj crkne. Z avtom tja šla. Dobrodošli v novem vlogu. V bistvu to snemam zdaj, ko je že vlog pač zmontiran, ampak sem hotela neko uvod narediti, ker bi sem opozorila, sem imela dosti jokave dni, oziroma cel avgust je bil ful jokav in očitno sem čustveno nestabilna. In ne vem, zakaj sem tako čustvena skozi, oh my god, zdaj sem še menstruacije dobila. V glavnem, prosim, bodite odprti in ne misli, da sem čudna, tudi mogoče, če sem. Plus, ker dosti je mačk v videu, ker pač je neka nova mačka prišla in ja, moj baby voice, ko z mačkami govorim, da pa kje si miška? Prešumnikov, tako da se upravičujem, ko sem to montirala, sem ojoj, to bojo vsi kliknali stran. V glavnem, bodite potrpežljivi, prosim. Nekaj so res mi izrezala, če ne je bilo tu mač. Tako da, uživajte v vlogu. Dobro, ponedeljek je čas za urnik. Video dokončati. Kuhno pospraviti, malo posesati, pol grem pa fitness. Pa z enim kolegom se dobim, ker mi mora ene kuhle vrneči od tega piknika 3 mesece nazaj. Tako da to je danes v planu. Jutri grem pa domov po dolgem cajtu, grem na Koroško, zdaj je že nekako prevozno. Pol drugi teden grem pa v Nemčijo. Mikico spakirati. Kako pogrešala bom, jaz ne morem brez te mačke živeti. Ok, grem v urnik. Kamala. Še hitra ledena kava pa smo. Da vam poročam, kava je danes ful boljš, ko sem naredila v manjše šalco, res perfektna je. Po moje je to 2 deci, pa pol mogoče manj. Če res ne morem narediti, kakšna pena se naredi, ful nice. Mika na tleh v škatli sedi in mjavka v mene, ker hoče biti z mano in poljudam na mizo in nič ni jasno. Zdaj si z mano, a nisi?
Se družimo. Sličico moram zdaj narediti za thumbnail, zdravo pa še malo igram igrico. Viš, kaj igrati se noče več, je zmatrana, ampak sem pozorna, zdravi. Ja. Jej, danes me pa pričakal paketek Eon, že nekaj cajtov nisem kaj novega pokazala. In dobila sem Motion, 2 nove barve in to v dolgih pakicah. To je znak, da se približuje jesen in zima. Ta navy barva je tudi v dolgih hlačah, pol imamo ta sand. To sta itak taki 2 barve, ko sta malo posebni, pa hkrati dost vsakdanji. Oh my god, ta barva, pač to je meni tak res najlepša barva. Motion kolekcija je znana po tem, da ima lahek material, ki diha, fajn oporo imaš, stisnete v paso, zadaj ima ta scrunchie, ki ga imate marsikatere rade, pa te konture ima, da ti oblikuje telo, pač tudi kdo po stegnu imaš. Res pač tak fajn, kompaktne so, malo kompresijske. Te imam v številki S, jaz sem visoka 160 cm, zdaj točno ne vem, koliko kil imam. Ponavadi sem jih imela okoli 58, po moje malo več, ampak ja, da si lahko predstavljate. Kako številko vzeti mogoče? Evo še te v sand barvi, dejansko gre ta barva, pa ta gre ta ful fajn skupaj. Meni je včasih ful bolj všeč ta mismatch, ko pa da imaš vse isto. Mislim, mi je cool, ampak recimo v tem primeru, a ni dobra kombinacija. V glavnem, sem rekla, da bom za foro si vzela ene M, ker jaz imam ponavadi S. In zdaj pri Motionu, če si med številko, je boljše iti številko više. Jaz sem zdaj tak, pač mi je cool S, pa mi je tudi cool M. Edino mogoče tukaj pač ta zgornji del, ampak ni zdaj to, ne vem. Pač po nogah in vse mi je cool, tukaj mi je pa tudi čist fajn. Pač podobno občutek, mogoče malo manj stisne, ampak glih prav stisne, ne vem. Tako da sem vam pač hotela pokazati, kako izgleda, če imam isti model v različni številki, ker pač sem malo med številko, ker sem se malo zredila, upsi, pač se zgodi, ne. Kot sem rekla, če ste med številko, pojdite eno više. Ampak ful lepo, take res neutralne pajkice. Nice. Vzela sem si spet en par teh brezšivnih tangic, to je tek nekaj najboljšega, jaz brez tega sploh ne morem biti. Zdaj, jaz ko nosim pajkice, ali sem brez, pa imam samo ta dnevni vložek, ali pa imam te spodnice. Te so v emo, jih imam tudi zdaj, pa se pač ja, ne vidijo, ne, tako da priporočam. Do zdaj ste bili navajeni, da imam jaz kodo FINA 10, ki ti prinese 10% popust. Zdaj sem pa dobila za 48 ur kodo FINA 20 in sicer od ponedeljka do polnoči, oziroma to bo že tehnično torek, pa do srede do polnoči, torej 48 ur začenja se v ponedeljek v polnoči. Razne stvari, ki so že znižane. Tako da, če hoče kdo izkoristi 20%, si naredite opomnik in ja, to je to. Tukaj imamo Mikico. Dobro, mi da gremo domov po dolgem cajtu. Jaz sem že včeraj spakirala pa v avto nesla, zato ker drugače Mika ve, kaj se dogaja in se pol skrivati začne, ker pač noče iti v torbo. In danes je tudi malo vedla, ker čuti. Ampak je bilo vseeno enostavno, tako da gremo zdaj na pot, ura je 9:20, tako da 11:20 bi mogla biti doma. Zdaj ni treba iti naokoli na Maribor, ampak se nekaj obvozi, tako da to je dobro, ker če ne je bila dolga pot. Zdaj se pogreš, alal. No. Fuj. Fuj. A jaz sem prispela domov in direkt sem postala žarmojster. A te za kura sem nogle grdala, zdaj pa čakam. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the No mu to je prišlo k nam. Vodo masle? A bi še piščanca? Ko bo džigava pa si ti? Ha? Ja, pridi sem, pojle. Ne, pridi sem. Ja, džigava si pa ti, ha?
cigava si pa ti. Jo pa Mička. Suhtena si malo, ali? Jo, malo si suhika. Amaj, lej. Ti bi reč piščanca, a? Kaj je ti? Čarklika. Mislim, da ni sterilizirana, zato ker tek z repom dela skozi. Tako da je hodila markirati. Nagrmazira kamen. Jej, no. Jej, miska. Jej. Amaj, no. Jo. Serving coffee, strangers talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. But she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel. Kaj pa veš? Kaj pa veš? Kaj pa veš? Where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Kaj? Ja si dobro. Your Ga ceka imaš. is shining bright. Grede Mika mi je majico strgala prej, ker se je ustrašila ljudi. Hočeš, da se zjokam? I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across old memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Ris je prišel na namuca še kar tu. Ris! Kaj je to za namuca, ha? Pojdi v bajtu, no. Pojdi v bajtu, poj. Poj, le, Mika je tu, le. Le, Mika je tu. Ris je čist napet, muca je tam. Risa ni več strah, le Miko pridi pogledat, le Mikico. Mikico, ja. Dobro jutro, ignorirajte moj obraz, ker sem dobila ene 4 ogromne mozole. In sem si jih stisnila, ne bi smela, ajno. Glavo sem si upravila, mačka je še vedno tu. Z Risom sta se prej malo skozi okno spoznala, pa z Miko tudi. Ris je enkrat pihno, Mika pa ni nič. Tukaj je spala. Ne vem. Čudno je, če bi imela koga, bi šla domov, a ne? Kaj imaš na nosu za spanca, ali kaj? Kaj imaš na nosu ti? Kaj imaš na nosko, ha? Was it all just a Kom, dream, Sanusi. just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go.
Evo, jaz pa da sem sama, pa vse mačke. Zdaj prijeta bo šel ma pa deda, pa bomo imeli kosilo, zato sem prej kozice delala. Pojedli bomo še piščanca, imamo včeraj pa pečenko, zdaj bom pa spekla krompirja še zraven v airfryerju. Kot je pa velik. Bomo še zraven mesa. Ginika, bambinika. Evo, jaz sem doma. Mika ima vodec, ker gremo očke gledat, a? Kaj, Mika? Kaj, Mikica? A si moja? Kaj, a videla do nje, ali? A videla do nje? A bi bila vidi frendice, a? Vidi, muća, poj? Te? Poj? Naša bate. What? Hej! Miki, ti si prijazna ti, se mi zdi. A ti renčiš tam? A ti renčiš? Made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without. Dobro jutro, evo, jaz sem na misiji, da grem kupiti mački ampulo. Tableto za notranje zajedavce, še vedno je tu, drugi dan. Pa grem pogledati, če imam kakve posodice za hrano. Prijem nazaj, če je mačka še tu, jo moramo sterilizirati, ker je punčka ali je lahko noseča, ne? Tako da grem sem po posodice najprej, pa po moje še po hrano, bom šla v den pogledati, kako hrano ima in pol. Pot zdravila. Jedni si, tako gladno. Zmazala je. O, kaj? Uče je. Ja. Ej, ti renčiš. Ej. Kaj zdaj? Mika je sploh ne briga, ona sem gleda. Kaj zdaj? Ne renči pa piha, Mika pa, okej. Vridna, Mika, si vridna. Ja. Budete prijatelji? Mika. Muhica moja. Kličete? Mika, kličete muća? Kličete mučika? Ja, oni dve sta na straži, zdaj pa sem še risa rabimo. Ris je pa bolj tak sramežljivček. Budete prijateljci? Ja, prijateljci vodita, no. Jaz se bom počasi odpravila čez kako uro. Grem zdaj malo vrtnin nabrat. Včeraj sem se jokala, ker sem vedela, da bom mogla iti stran Mikice. Zdaj se boš imela fajn, ali? In se bom pač gišala. Moja sončnica. Mali bi se. Najprej bom nabrala te češnjeve paradižnike. Ok, od mučik sem se poslovila, risa ni, ker on tek poleti ga cel dan ni, ne vem, ki je v travniku ali pa spi, pol pa večer pride. Pa zdaj je malo se počuti ogroženega od vseh teh ženska, ne, mačk. Ja, moram iti. Mikice sem se poslovila, oziroma sem tukaj še. Se pa hitro grem, preden da bom žalostna. Ej,
Bodi pridna. Sem pa tek 4 dni pred menstruacijo, tako da so zakritek tečejo same od sebe. To je zdaj moj izgovor, no. Evo, gremo nazaj v Ljubljano. Stavila sem se na Petrolo. 1,5 ure je že za mano. Sta glavne gužve sem prišla tam, ko je obvoz, zdaj pa uro pa pol do Ljubljane. Kapučino sem se vzela. Gremo. Ok, sem prišla v stanovanje in tako sem imela eno rundo jokanja, ker ni Mike tu. Imamo pa dobre novice. Tam v Cicjaku je pri nas. Mi je soseda pisala, da jo tudi tam hranijo. In tako da, če ni od koga, da bi jo oni vzeli in poskrbeli za njo, sterilizirali in tako naprej. In smo, no, good. Tako da, dobre novice. Bo pa lahko še jedna na obisk prišla, ne vem, maj bo imeli not, ali sem. Zdaj pa Mike skoraj 2 tedna ne videla. V bistvu 2 tedna, ja. Jaz ne vem več, da sem brez mačk, veš. Nimam več identitete. Grem zdaj malo igrico igra, da se pomerim oziroma potolažim. Bom pa danes delala po tem receptu, pač delala bom ta recept na streamu in vsi postopki so vse sestavine, tako da celo ga lahko delim z vami, če mi bo všeč, seveda, bomo videli. En kolega mi je to knjigo dal. Evo, stvari iz domačega vrta. Malo sem nabrala teh strankle, strojčega fižola, 2 čebuli, murke, malo zemlje, so pa te češnje in paradižnike. Moram jih dati v hladilnik, ker so bile malo vroče. Pa mama je naredila te slane palčke s sezamom in so tako dobre. Mislim, da je z listnatega testa. Dobro jutro. Evo, jaz sem vstala in sem se takoj lotila pospravljanja stanovanja. Sicer še nisem čisto konc, ampak imam zdaj pauzo in sem se odločila, da bom streamala zjutraj. Nikoli ne zjutraj streamam, ker mi tako mislim, da me noben ne bo gledal, ker so si navajeni zvečer plus folk dela. Ampak sem rekla, če bom malo igrice igrala, zakaj ne bi še postreamala. A tam smo pospravili, kuhna je, tam moram samo stvari stran dati, moram še malo organizirati. Dan sem lahko fajn zluftala, ker ni Mike, vsaj nekaj pozitivnega brez Mike. Tako da ja, zdaj sem si make-up naredila, edino kar moram narediti je cote obesiti, da lahko dam drugo rundo prat. Tako da bom to naredila, pa začnem stream. Because now it's in the middle and I don't like how it divides my 2 working places. So gotta be more efficient. So when you come in, first thing you see down there is like fish tanks and crab tanks. Here we have privacy wall, because this is my dresser, closet. I can change clothes, so you know, we need some privacy. And then we have this hanging out area with some chair and like a little table with some decor. I can read here if I want to, look out of the window. Then there's my bed and a light if I want to read in the room. Then I have a side table, like a bedside table with some, you know, decor. Wait, why is this like here? Then we have this flag, homestead banner thingy. So yeah, I really like this area, the bed and this like hanging out, I don't know. And there's my kitchen. It's very small. I have like a stove and these utensils, and then I have like prep station and this like, you know, extra storage and a light so I can see when I'm cutting vegetables and don't cut my fingers, don't help every time. Then I have dining table here. I just got this bouquet. I don't know if I should put this bouquet in the middle of the table. This, but like when you eat and like try to talk to the person, you can see them, you know. Then I have like just, oh my god, I'm so proud of this light. How do you say, chandelier? Look how beautiful. Pretty. Then I have this box and a deer and another plant. I don't know, this corner I'm not like very happy with it because I don't really like this. This is like just, it's useless, this treasure chest. So maybe I should just do this, maybe put this here and this one like
I think this is better. Yeah, like a bench or something. So yeah. Jaz sem končala stream, 3 ure pa pol, ful je bilo fajn, dejansko je folk na odsajde gledati, tako da ja. Zdaj pa sem še preostale cote obesla. Malo bom še pospravila, kar imam in pol grem v trgovino po hrano. Jaz sem se spravila v trgovino in grem v avto in vse in hočem zaštartati avto in sklopka crkne. Pač ful je šla enostavno pritisniti in smo fajn. To pač takoj sem čutila, da nekaj ni cool. In nisem niti prižgala avta in sem sam šla in sem šla peš v Špar in ja, se bom ukvarjala s tem, ko prijem nazaj iz Nemčije, ker zdaj je glih vikend in pol v ponedeljek večer grem in itak se ne bo popravilo, tako da ja, pač star avto je, a ne, vedno je nekaj. Glih, ko nekaj zrihtam, je malo mir, pol pa spet je že cajt, a ne? Pa po moje to ne tako poceni, tudi če je star avto, bomo videli. V glavnem, vseeno sem nakupila vse stvari. Tu imam 2 švepsa, nisem vedela, da ima šveps, da obstaja zero šveps. Kupila sem, če bom džin pila z Nino. Pol sem si eno kavo kupila, nefiltrirano pivo, eno zero kolo, mediteranske začimbe, avokado, goveje zrezke, proteinski puding, česen, 2 limeti, paradižnikov mezgo, ene bio vrečke za smeti. Smo te dumplingse videla in so bili samo 1,70 €, da jih bom dala v airfryer, pa bom to jedla, ker nisem še danes nič jedla. Korenček, zelena, ene te knoper čokoladice in solata, to je to. Drugače pa danes pride Nina k meni in bomo imeli sleepover, bomo delali testenine in kuhale, tako da sem danes tako malo pospravljala in to. Sem si jih spekla v airfryerju, mogoče malo preveč in sem malo barve dobili. Tu imam sojeno omako. Kupila sem si tudi kavo, tako da danes nič ne kuham, ker bomo itak z Nino kuhale. Kam sem je dala? Aha, tu. Pol testenine pa vse, tako da jo. Nama bo nevihtalka. Cote sem se obesila tukaj, bom malo okna spucala, ko je takrat, ko je dež bil, je grozno bilo, ampak jih bom res sam tak na hiter. Evo, pospravljeno, pobrisano, zrihtano. Včasih je fajn, da dobiš kakve obiske, da se spraviš malo, da se zares spraviš malo spucati. Pa itak sem že hodila prejšnji teden pobrisati po tleh, pa je z Miko malo težko. Sem si rekla, perfect timing. Mislim, če spije, ok, sem polje začne zanimati in hodi za mano pa. Dobro, zdaj imam pa 1 uro, pa bom mogoče začela vlog montirati. Ne vem točno, kdaj bo ta vlog sploh gor. Ali bo jutri, ali bo v nedelo, moj bolj nedelo, bomo videli. Evo, Ninč je tu in že meša pijačo. Moj najljubši okus je marcipan. Tako, ful me je vprašala, če imam rada mandle. Pa jaz jem mandle, a ne, nisem pa pomislila, da je to ponavadi okus marcipana. Ampak bom pila. Gonna be okay. Ne more biti slabo, tok. Evo, bomo imeli teste. Cheers. Se ni bad, sem von. Ja, vem, močan je. Tak pač, Vem. von je hujško okus. Tako malo blaži ta limona. Drugač ni, ja, Ampak ni ni bad bad. sploh. Pa sploh ne čutim alkohola. Ne, se je, easy. Boš še malo dali. Prep je dan. Zdaj pa najprej bomo meseka spekle.
Pa ja, jaz jih kar tak malo... Oj, da ga še res se pusti. Evo, to smo ene 2 uri kuhali in zdaj gre tako fajn na razen, bomo isto natrgana govedina. Makice. Celo života gre, testenine izgleda top. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House. Has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. But living ain't a magic act, days are long and that's a fact. Money still ain't quite enough for her and all the kids. Činči. Izbrali smo film Forrest Gump. Jaz sem ga sicer gledala, ampak se ful ne spomnim. Nina ga pa sploh še ni, tako da. Premiera. News. Drugač pa obe imamo z okna, jaz rečem, nogavice pač zvečer. Eni pravijo, da je to čudno in pol ugotovim, da ima Nina tudi rada nogavice. What? Soulmates. Missing someone